An Air India flight coming from Dubai to Jaipur was delayed by 5 hours due to a technical fault. We are learning passengers on the plane at Dubai airport were forced to sit in the heat without air conditioning. In the video, Ole tuna ve thung chuan Juni som pathuma thlona chunga video viral chungchang hi kan en ve le do nanga Juni som pathuma khan Air India thlona chunga mitam takin boina hantoka darkar nga chung air conditioner telova hunan manawangin mitam takin Air India soisialna an chak chuak na sa ani tunjuma video viral latunu hi Jaipur nu hania ani hian thil thlen dan chu kim chang takin atar lang ani Dubai airport ta thlona in technical lama boina ato wangin athlo chu hun tur son hania passenger ten darkar nga chung thlona chunga hunan man pha ani heti hunan man chung hian mitam tak chuanin boina na satak an to ka thlona chung to te kan ni chuan thlona chung upzia kan hre thiamin karinga boruak pakhat ma alu theilova chuwangin boruak siam tu poimo tak mai air conditioner talo chuan hunrei tak man chu thil hu phur omle thil ha thlak tak tur ani he thil ngei mai hi passenger te chuanin Juni som pathum khan Air India thlona chunga hian an to ka hewang hian an boi pha na sa ani thil thleng dang le pakhat chu hetia thlona ban boruaka athlo khan ma hi chuan passenger te chuanin thlona na tho cabin crew te chu an ko ei thelo thu an soya amai ro chu hetianga thlona ban sanga thlo chho nuwa ero engkim chu dan pa ngai yin akal le vek nin an taranga thlona na thok te point passenger te mamo sang sang te chu an pek thu darlan hani video la tu hi Arzu Sethi dietitian le nutrition consultant ania ani hi Jaipur atanga Dubai lampan tur thlona 196 a chuan ha chuanga Indrini Khan ni in ti chuan he thil thleng beisei lo tak mai hian tok ta hetianga darkar nga chung te meu mai hunan manawang hian passenger tam tak naupang abikin thlona chunga hian an tur na sazuala an thana tla a an chau pleni poin an tar langa boina lian tak a chu pha ani hetiang thil hi thlena wang hian video la tunu hian Instagram lama he video lakhi a share zui pha dang he nge a thlona chunga Asian on du lo wangin boina na sata kan to ka tin thlona na thokte biak po kan tumpuin en tin ma min chang let lo te in video viral a hian soi ani he video Instagram lama post hian view hi makta doi som pariat lai mai ani to a mitam tak chuanin he thil thleng hi an shet rualin Air India chu an dema soisial na na satak he thil thleng awang po hian an to le pha nge nge ani kan shet chawangin thlona a kan chuani chuan kan chung zona baton me turom thina heng baton kan me te hian na thok tu te chuanin enge har satna kan to ti te an lo hre theya tin chumi pi alama AC on na te po ma thil sang sang te e hianin thlona chuang passenger te boina le har satna tam tak asut ken sak thin ani mase hetianga thlona chunga baton sang sang hi an me chung poin eng thil ma heng te hian an boina a chin fel sak chung lo ani kumthuma upa mi panau pangte chu athlan na sa ema video a kan muang khan baton chu voi eng mozat an me do thu video la tu hian a soya ma se chan let na pakhat man dong lo ti atar lang bok yeng hian zo na a siam chun zoma airlines te hetiang hun kan to lai hian emwangin nge an ngoi tlat ti hin technical fault po lo ni ta sela in biak po a thil thadaka soi om ania amaro chu etianga an ngoi tlat awang hian passenger ten kan boi pha na sa ni ti hin video a chuan soi ani An Air India flight coming from Dubai to Jaipur was delayed by 5 hours due to a technical fault.
We are learning passengers on the plane at Dubai airport were forced to sit in the heat without air conditioning. In the video that a passenger on this plane had made that has gone viral on social media, it's been told that the passengers in the Air India Express flight 9196 coming from Dubai to Jaipur were kept sitting without air conditioning for about 5 hours. During this time, the health of the elderly and the children present in the plane deteriorated. Well, what we are given to understand is that the incident has been reported from the night of June 30th. I'm really shocked to see the irresponsible behavior of this flight. I am actually shocked. बेटा जो 3 साल का है बेचारा पसीने में भीग चुका है. We are pushing the crew button, but none of the crew is coming. Again and again, everyone is pushing. Just look at the situation. Just look at the situation. हमने कम से कम सारे लोगों ने 100 से भी ज़्यादा बार crew को बुलाया है, but none of the crew member is responsible enough to come here and speak towards us. Look at the situation. ये रात को 12-12:30 बजे की बात है. फ्लाइट का टाइम है 7 बजे और 7-7:15 की फ्लाइट से 12:30 बज चुके हैं. बट देयर इज जस्ट zero अवेयरनेस ऑफ द थिंग्स व्हाट इज गोइंग ऑन. अगर टेक्निकल इशू है तो यू शुड बी वेरी रिस्पॉन्सिबल कि आप अपने पैसेंजर्स को परेशान मत करो. सबको आराम से एयरपोर्ट पे कराओ या फिर दूसरी फ्लाइट दो. यार ये क्या तरीका लगा रखा है आप लोगों ने. लुक एट द सिचुएशन. Hatianga video viral on taga wang hian Air India Express chuan thu chu anon siam vele boka. He video viral chungchanga hian tiang hian comment an pe ani. Air India Express chuan AC chu pangai takin a function thu an taranga amai ro chu hetia airport ta omla hian kongkhar then khatte hun engmo chen hon ani wangin kan che thewangin Dubai hi chu khopoilum takania chuwangin hetianga kongkhar an hon hi chuan AC po on masela na tho turangin athok thai thin lo ni tihin Dubai kholum chu Air India Express chuan lama an nei ani. Amai ro chu hetiang hi an chuan lam ni tho masela mitam tak passenger tena an ngai that lo na pakhat chu an boina le har sat na to chungchang cabin crew ten hena shilshet an tumpoin chanlet na engman don lo chungchang hi ani boka. Voitam tak an mani ko masela chanlet nan dong lo ani. Hemi chungchang po hi Air India Express chuan ron chang velein cabin crew te chuan thlona hi van bo ruaka a thlo nuwa chau thlona hi a thlo chuan hu chuan engkim pangai takin an kalpui thun soya. Cabin crew ten passenger te boina le har sanna chu an chin fel sak ni poin an thu chu a chuan an tar lang ani. Ole kha tu nai dewa Air India in boina le har sanan to dan sang kan tar lan thei chu ani ye.